course odwin ni kuro ho enti ebi asompa kunafo akyede no wo de no a wo se esua wo sika no sua wo de ba kura enso bibia wo kwa tiko home store so a wo beto no factory kama obenya biaba yes say di pay tin tomatoes anwa emo wo be ka de we agya de we Adea bia over ono nso na watiko bites no ani ebro nya yebedi na nampa cho na yebesi from why nana okure ani die ma na so yebesi from wo si atiko bites asumdwe wo watiko home store asumdwe wo mpa enti wura ho a menim ne wopa wunya de be mo wani so ayo hwan ni nyina bi wo ho de obedi akom hwan de be mo amini ma ayo de ebi wo ho atiko home stores yes factory price o se aton factory price say de etie wo factory wan furu kan ko kuma se an konkran na ebia na ohia fridge bro nyen eno na bebo apa se eno ne de akokoro be hyem no se aponche no eno ne be twitwa ahye energy for na kwa kotua aka na ewo ho nti anka wo mo se wo mo ba beto plant num no nti anya hwe bro nyen ye bedi ne light im nti ye di ne light im se nipa hia moafo ewo Nkoranza tifi wo mo de bro nyen wo mo de light ne bedi nti ho ne ye nyina ye bedi ofa na na twumasi anope ye mo wo na ye ma wo mo no fridge no si tuatua na je usika swa tuatua ne nkakra akra na je sika no fa obetimi plan so we dey made to na ma pebia so akoto obehu na bibia bebom na wahye no ne mo me watiko home stores dey obekọ ne de bank eda ho bank go so ni account wo ho ntimi nko ho man nti o tuatua woni beba ho so na sika na wonim se wato agu no na o fridge fa bi papa bia ba o fridge no so dey se ne kama pa ayo TV dey ni da ho sa akra ya wona wia no ho fry screen akese pa tese Sompa de ebu atiko home stores yes na wosese ebo a ye de towe sabre na atiko home stores nyanka se ye ntuatua anje na ehwebo a ye de towe ni ye kohwe de ewo hobo no na ehun se ne ama ha ye no ho 0243 629 295 na oni atiko home stores tuatua anopa ye nchana na atiko ano hene na na du kofi 25 na minshira no so odwene Nkoranza man Nkoranza ko fa ne o mapaba o ko frame so ye Pokudum filling station onifa anopa ma mencha director Pokudum mencha dada za Pokudum na no ye tufa ho mo ye se o de ye bedi nkomo wa chiro Sompa de ya director mu nyina eboa wonderful director mu ache Sampa sebi omudwuna kunafo ho charo pa na director nyame nhyira wo so nhyira pa wo san ye kuani kuani no so no nhyira director ni na akam to nim sane etie director no pay yemo na bro nya ewo ho obedi ama na ye ode pa na 5G energy drink ni mizo nka ho a ade na mu ade se enya ode gise onya bi de bia ye ka mizo ni ye ka 5G na no naming ceremony e bi ne de call okay atebufu agye atum wonderful e bi de ne nsa hwe ne se nkwa wombehwe nkanka mango no wo se we di mango pa ni flavor bi ani na no ba ko bi e ka de me hu sa mango ba ne dem pe me hu ye na mato enya mizo anka me nsa sa yetimi de nsa hwe drink mizo ne ma me hu no ye o se ye tenkom so kama asa boga nkwan enye nsuo ni bia na e de si kira frafra no we de natural flavor amango say tenkom na e wo watermelon ene pineapple ayaka ni nyina bo no ye friend mixed fruit ene fruit drink mizo die no ya no wapebi na grape guarana ginseng green tea ni grapefruit die ne die ene ye friend 5G nyoma num ni yakaka bom no ya mo mankora no nnom bi futu ni wo se we so fa de ba ko ebo pa 5G no ahomachi 90 minutes na ko na wie ye no be ma de pebi bobo wan hwe abesan so ato so wo de 90 minutes no ko wie wa bra wi anka no se sabre de wo de pebi bobo ahonum na hwe abesan wo beto maame no so wo beto sister no so ani ento so eno kra be di kan bansa na je kopra na ba wonderful enti adidie mu adanse o yes 5G eye kama ji onya bi enna akode ye da ho no enti unya eno no mu a ututu sa no mu akode ye wo mereda 0246 270 221 eho na betimi afre na onso anya bi Dr. Emoso ebi wo ho abawasara be mu abi eho nso kofa abo fofofo wakoton onya so mfaso enti o ton ba ko ne bi ebi no mu a wose wa na kura anadwi
obi no mo se na koma bo ne peri pe 5G papa na wo mo nsansa wo ho yade e bia no pe ma me no wase na fe me na me ho tia wamra na ye ne abadwafo eni nkoma ofidua mu ewia ne asanso akofitie ni mpanimfo akobobo ye nkomo yi ho ashawan galanse campaign ni je tema ye twama anu no ebinim kasa se bio ebo ha kutuprana pokode babia madam Achana Patricia obi ama menchira no ajoso ogana me wife birthday okay ene okay ene ho systematic na fe bibia ahye nensa ya sompa fi ha nkwa na wodi birthday akọ TV so enti oba papa Patricia cha ya ma happy birthday eno ye nentete ho na meka ne sa no wode ma me na me homra na sompa no ebinumo kan nsem bi fa ye ho pa nso nya sa na tie enti na ya meka che wo se ya wankasa penche na openche so na hu se san akoto ne bon emu wa pa na eto nsuom ye ka ne sei no na meka ede aba be si so se ene ahyawan nkomo no ye bedibi ye be bobo ho pa ye ne badwafo no ebesi nkonwa na ya hwe enkoma mpanimfo binumo ka human rights activist no wono nso kasa se bio bruni yenye ni poso na eba ne sa ye nkrofo nso a wo mo je asase bedie sunsuo o wo mama mu no ye de wo mo kwa akoto funam sa you do me I do you enti wo mo nso nya ye nkrofo ho a nya de a wo mbejaja wo mo ebia wo China wo mo kamas ye so ye wo Ghana yanka twia ne yakambrofo kakra ye de afrafra masi ye nhyeda mpe enti wo mo kasa no ene ye de no eduba bi a ye bibie wo ho chinanko o sa adoa onim se one na be kontokwa na wo bepe wa bo a ne ye kan sen enti ye hu se ne besi atasetase no na eno no de empanimfo no wo mbetiretire mo pa na ebansa ntwere adwuma no mu a ye de ne se ya da asore anopai ansana no nsia no bebo ye de nwompa no bewurawura saa na awurade asempa na asofo no de ba ne nyina ye ya ne ye ho adwuma ohwe sofo tachi ya nani no dada ye nhyeda anya akese no bia na wasanso asiri pa na akeka kom ohwe medie ya obohu se apesire nti na ayesa de etie change atani nanso ni nyina nkomra no se de beye na yebetimi afa bibia sipono so ama wonso wanya so mfa so enti ye fa de be mo wanya nkyerɛkyerɛ de afiri mu no ne ye fa de ebesan so abo ama na ebi ama wada ho so wɔ niema bim bibi betodwa ne etia wo na so te se de ye kan kyesa aka dadu na so mpa kunafo akyɛde na aduru so yi eno nyina no eye ɛho ntete ho bia ye bobɔ ne saa ne ya kyerɛ wo na dodo aka ya buronya no aduru ama afe no kɔ na wiye na fe ye wura afe foforom na eno ya abato afi mu ne yewura na fe yetia wo na so a kire wo se sabire no mu no ebinom beba ho pa na wo ma wo hoda oba wo kan banku obeka bi oba na wo nom wo kora na no obenom bi se de be na be hu se wo no nenam na wo ka se choboi ye mo din no nkire wo se choboi nye so ye nso no waje so na de akire bi ne ye kɔ ye ka kire se ni nyina ye oman ne nkekere ye enti ye pima kɔ ye nim no ka ho me ka ho ena yetimiche domono aye ka no democracy no etimi aye adwuma enti aka cho se sompa yenkwa ne radio station a yenya amanyosem nenso eba oman no ne nkekere ye na emu nsem a ye fa asem no ye mfa de gina benkum ananifa enti entaw bi echi nenso de wo ye de ye ka no ho ne ye yo esanse ye sompapa ene ye de sombo no enti trend no ene nyina nko Facebook wo Sompa 90.7 YouTube Sompa TV na ewie uko TikTok Twitter nom ene social media handles ne nyina so a ye wo ho sompaonline.com ye honsem bia nso uko ho a wo seka Nkoranza me basesi a
Sompa 90.7 FM. Yankwani radio station na yaba. Yanjina amanyukuo biachi. Yaba se. Yade nokre besum yamanfo a. Ewa bunu mantamu nyina. Yabe mamu nokre nsemu a. Afrafra bia anim. Ene nyum denko a. Sompa FM abai. Ubetimi anya rehemu wo yemu se. Yabe ma wo radio experience no. Aye foforo kra. Sompa emma ketuapa. Mpacho wante. Enti enya ye ne se ya ebi kirekirem sɛ ono a pɛno na wo de yɛse brɔfo edu wɔn ma yɛte brɔfo no tie we na tie ne yie. Sompa FM, the only non-partisan radio station in Nkoranza. It's the first non-politically run radio station to serve the people in and around the Bruno Enclave. We are here to give you the best of unbiased and unadulterated news and information. With Sompa 90.7 FM, independent radio broadcasting is assured. Sompa Emma Ketiapa. Hey, Pacho, what I say? Enti amanyofo no a ya etoda mukoko hyiehia ne ya ka kye mo se o na sompa fo ma mo wo mama ne nso wo mo de wo nya amanyosem enti ye frɛ wo mo kro wo mma enso no wo mo mfrɛ yi o na ona bo sompa woni de wankasa wo ho nso a mo so wo nya amanyosem o enti ho de yanko ho ye se ye nhye atade kokko se yedi kokko achi yatade fitaa no ye nhye se fufuo achi ne yedi o yen ye de ne se papa na ewo mu no ene ye tase e de ma yahwefo ne yetiefo enti ye TV no ukoso a TV stations e wo Ghana ha nyina ne dodo obro ha e wo decoder no so nanso enema binum ekwaso wo ho iruba bia na wo akura aboafu na pese oyi firi ho ya fato Sompa TV na hwa ade e ba nkora ade sua wo musua ade papa e boa wo mo da ache e ba movies ayeyi a e ye de etufo e bokotodwem e kyerɛkyerɛ ma wo ankasa abrabɔ no e betimi amo akɔ wanim e ba agudie mu a ye di agora e so wo wani na e dɔ kon e ba da wo ba ye boda wo papa eni nti na ye frɛ Sompa no enti entena se ma wo mommo ane wo hwe ye mfidie ye dwumadie MCR ho ye Facebook ati so obi TV systematic mo adwuma no wono manya adagye agye mu ntete na wo ma ben mu nso bo adwuma no e de som adasa enti ye de TV na brew Nkoranza bi wo ha fabra na ni apɛso obo ho dawuro na mansan tie no ye mama nsan hunu biso obo hebe medical research center ya Dr. Martin oboda no se ni kadia center no a ye kase Bruno East ha eho na aduro ni nyina wo e ya akomayade palpitation severe headache migraine obeka de wo he na waja de wo he na da ma na nyare wa ye hu pidin ni nyina nso no wo waduro ya wodi tu ase wo foro Sompa TV wonu me fira ma no ne ya chichiri nuro te se prekese pada ahofe clear de yi stretch mass free hoi wo mo de so akoma wo mo odin bitters ene ne capsules e ma wo mo aye den ahotoso ne ba monom ene ne capsules a eboa ama de ewuo kura asan ba nkwamu biu no busa se wo foro Sompa etisen eti anado ho abata Sompa no na kakra bi ekura no wo de ba eguso Christmas promotion ye besom na sɛdeɛ wontamate ɛso na ahwɛ na ade pam watade ana wokaba enti wode ya ade baako na so pɛsɛ opam bi edi bi boduku a wode hwɛ de abɛpam je wode hyɛ broni ba enti ɛne ɛso wode ne Sompa nante emfidi papa gua studio aboden studio nanso yɛde bokuma bi ene wura mu frobi na ɛso mfa so wonso wonsanka ye ka ne sei no na fe me da me ho abetena se na mabadwafo na ewofi ha na naba kefa omenenta anu amamre na oguso ye pa anya asemwa wotena se saa na adwo adanse eba enso gi na agua na brother Philip ewura mu saa no dia ye didi nkomoyi anas expose
sesi wo so oboaboa no hasan de foforo kora ba betum na de odi ba betum no de e chance ya tinkuto de atugem e fo bia nso ho won na ye a kwasi nya ntachi ene mfakiri bo kora won hwe bi o anasa expose kro na enoa na de galamsefuo binom to biebie ye pie ya edidi di e kira asawan kora ye nya na chi no yo enoa na edidi moa bribery and corruption bi abandon project munkutwamra enso na beto kora still wo ma support mo se munkutwamra enti modia ne se mo kwa kutwa na mode aba na eno enkamfu ano na ebuza ne se na ewi asen na onya firim bribe no woni energy a no a woni anase senka abepem atwa me nso me de we be evidence etiawo saa ne ma no nso ye ekoso pa wotua kwa sika na nsa ama ne nso wo mo mpa aba wo mo bo adwuma ene se expose yi ba yi no wankasa utie radio within some few years we share the brand Sompa na adwuma moya esi bia meten America. I'm a media person. I do media consultancy. Me consult a lot of more person be radio ni TV. Now share the brand more pager any be kwa what you can market. I'm not a prophet. Make us as a business consultant. Can I prophesy? Sir, Sompa Kumase Sunyane Accra na Adea Nkoranza de maye no here 2 years. If you're able to sustain standard there one set here, because you are going to adwuma bia is about sustainability. Very good. And you know, you go over share the ambience, say the car mabo, and he said that even Facebook crano, and so be TV station. And it just say move vision, muni baby amoko. Into Muntonko, yes, I can say yamudo. Mumani say Munkana Munya mo. There be a demo and Mun challenge mu say I would never know was the man. Wait them the mama ya. Wait Seseka, where service. There's some man from Tino Munimo. Yes, I say kakane. Yes, you are ya de bedu baby nti munkoso na momwa mankra nkrada maso ntumpom ase medawase owahini meme de menye hoho ewo ha mpempebre mitai ba ha behwe na me behwe ne ma ekoso na me de ko ni hina ne se yenim ba bi asompa efriba matena sunyan timinim ne na ewo ho ne na omoye ye pese ye hu baby a se bibiba na se ye pe baby etumrika ba be ka ho asama ye nsuro ye mfere ana so bi nka se wakọ ha nti ti ade ba ko ye ni da ho pa na ade ba ko makoso a monitor in fact sometimes kwa mitimi frɛ baby a me hu se niema bi ana bibi wo ha na me frɛ kra e ka ho asem because ye hu ni se Sompa adwuma wa sha ase no eno mum na beboa ma ye na sofo no ye adwuma kra ye mre right efri se sentokwa bia ni uni obia ntam na hade yokọ a obia tie wa ebeboa because ni ehun ni say a radio station bi o ha e aligned just say obi nye omi panyina ni tie ba Sompa de ni panyina tie Nkoranza ha ba bia tie o nti ehun ni say eno nso ye one factor ema ade bia mu ye bia obia de ne ho hyem if you say obi na organize ade a obi mfa ne ho mewuram not because enka onye interested but because say ohunu say so de ne ho bewuram a ada afafo from so ebe ha no nti ade ba ko a me papa nim nyina ka bi abon abaso ba ade ba ko me pese mode to mutimpa ne say ne ema nipa nyina ebogi yen so ayi because of your neutrality because obia nim say oba obetnya bibia film ade ba ko a masua as a mediator professional mediator and he say so be crowd na some obrel no nim say we obi a we align and I say we ni nipa ba ko no we ni obi kakra ya there is no way say obenya mu gidi ayi bibia enti me hu ni say ne ma sha ase no mon koso na anu na beboa ma Nkoranza man and in fact edokra beboa ma ebinim pa ebia mu twa asabi no omo penny panti no mo so ba be eden be ba bisuamo na ama ne pare ne mapa nyina akoyi ama mo te yamesham me patro jina ya Zara Gold Electricals aha no wagina we ni traffic light a ewo Nkoranza kurumu pi enu nti wo de branching na so hazard no si so
Eno kyerɛ sɛ wura Zara Gold Electricals na wato enema pa wo di free Turkey ene British aba no bi. Enti wotɔ wo nneɛma no wie ya fast na wa free traffic yase. Na obi so ba wonye baabi agina. Ye no ma ye nante de ye rem dada enu nti moto ni pragiafo. Mo so mo mpake ye na ye nyina nkan hunu sɛ ene adansi na fam. Enu nti wusi dan na edu wiring na. Hwɛ sɛ wode enema pa e free Zara Gold Electricals ene di dwuma. Zara Gold Electricals eton cables ahodo no nyina bi. Main switch, pipes, street bulbs, lamp, cable metals, sockets, ene enema pa e free Turkey ene British no nyina bi. Na kan hunu sɛ focus product ena woton ne dodum. Na eba no basic electrical appliance bit is a standing fan, ceiling fan, electric iron, extension boards, any electrical appliances be a wuhia wasan de bewie electrician wo so wo tools no nyina bi. Zara Gold Electricals won Nkoranza edwada dem abrosan no ase. Assembly abrosan room number 2 efa akodi traffic na se no. Wo free ho ansa wako Goy filling station. Ana frɛ one was 0244 760 563. Zara Gold Electricians any efiure nyina ayonkopa. Hello, Kofi. Mabedon Nkoranza. Na maye wad. Kashe wame hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Tumi ya maji zenka bedua. Nanka mako Fidelity Bank. Na mako hii cash kakra tume ho. Nanka masendiska so kakra makosia. Ensume baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mumama nizumi rubber biya. Yesi cash ni ho. Oh, se wosenka o frementem. She, mamencho. Bisa se. Ope Bojibo Ventures. Bodien. Bojibo Ventures. E honkwa. Eni ye yisika. Esan sendi sika dudu biya ope. Oh yes, mobile money dear network biya. Ubo number na nedem oton Richard cars, any SIM cars, or your transfer, and also register SIM cars, network biya. Hey, oye we nyina. She, ni esima wie, Bojibo nkwa, and Fidelity Bank, any Eco Bank agent, or Nkoranza ha. Se ubia account, o send you obisika, and answer uko jiska, edi through Eco Bank, and answer Fidelity Bank account mono. Bojibo Ventures. And fan one bank ya, obi save, ubet me send this car. Our Bojibo Ventures. Oh wow. Yeswe no so ye juma. Nkoranza Bojibo Ventures e wedding krase. Edwabo nsan no nchepe. Meda seminia. Fre Bojibo Ventures. E was 0248 089 463. Bojibo Ventures. Everything Nadikosi Bunyambusumi, Union Travel and Tour at the package Sonkokra, and Ebro, Yema Udonya fee, Aya Sonkokra, had Nabo Trinity, Union Travel and Tour, Ayan Share for Kra Ubronya fee, way Aya work and pay straight to Canada, and tis a Opesa Okoya work and pay, I will Canada CCA, Foul CV, or birth set, or passport, and Afe, or service charger, I get 40,000 Ghana cedis spend. Now, we say, you know, Otia 20,000, yeah, BB area. Nafe, what year 20,000 no? Akam, and somewhere degree holder, diploma, SHS, JHS, or your primary school leaver, and NASA we uneducated grana, Okasa offers from Queen, Shannon Sosa packaging, or plane ticket count, Afe, Obetinia 3 to 10 years Canadian visa, accommodation, where Jumanso Hodada, air travel, now Waketiadia, a bucho 3 to 5 months, Papa, now document, and Ubibia, I am ready, and if we're not sure, I will say, yeah, I want Ghana. Babia, Sunyane, Yane, Union 88.3 FM, and a what dine chromo. After you touch my, you will Agnes Yameche, a dynamo, Yania Jenkwa FM, and a what dine back. Freyan 0542 281278 0201233 and now say 0247 240797 Union Travel in Toana. Yadu be too far. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa
diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a wo mo ho Nkoranza yene Presby Bank ne di animhwe ye ben Children's Park Techiman ye wo Enka ne GN Bank dynamo ye ben police station no wo sunyan kwan so ena Kumase ye wo Ahwa overseas ye ben Alpha Radio ana Timber Market Freyen wo 0544 664410 21st clinic ana wo mo ye sciatica expert Champagne Enyumnie, Champagne Cassiamonie, Champagne Osompapanie, Champagne Redionie, Yaba, Sompa. No we Jerry Hansen when Ramblers no volume 2 ni amama kai bra na aburuchire hima Queen Elizabeth no wo Ghana so abre no unya boy nyom no kra ansa na ebeba abonten je ye kokko chire nchire Queen emani hu se o nyuma wa bo no wonka bone ansa na nyom na aba out efie kakrakai emanim asamankon ye chechiri wo man pa emayi yati wo moja ene asamankon emom se yetimi bo ye hu pagya ne ye mamma no nsoso na ye fitini ye hu wo mobo no edikan ansa na chiri wo mom se san ye wo to akese bia ya chechiri atowa ye bekwe nimpa Sompa 90.7 Adea Akye Abia dwumadie so ene yeguso a ye somwe anopai mitimwa na owa hene champo meka sei Sompa sunyane wone nkwantabisa ne dom no ena edi ehia e Adea Akye Abia so na anopai ma minwura wosona manyoku no wo mo abobo anope na se miwura ho nso de a emabunu won mo dompiafo ne ho na miwura na anopai yabo enkomo na enkomo a yebo no yetiawa eba Sompa yedwumadie ahodo a yedie ewo wo manyi ne yo esemu ne nchechireye mu ye nsantwerefo ibia afi ye ka nsantwere dwumai ana Sompa eba Nkoranza yedwumadie ahodo edu ba bia ye ka se na ye de yesi enya amanyosem ne eho ade no se na wo mu na ye amanyofo no kura wo mu hu yedwumadie titru emobuna fam mene honorable se Kwaku Prince one ye estate electoral area hono one ye asambere man ono akure ya se oba osona manyoku no mu a wo ye mabunu dompuafo youth commander no honorable anopewote anka Adea Akye Abia so ni o ye mo ache o yo panikase meji foso na osona manyoku emabunu o mabobo ano ehoboko de asumdie di putu ni nkoso na ekoso ye da twedi ampon ase Sompafo nso se yemfa wo mo finhia pasem emfa fidie so emma estate fo na afi wo sono mari nyina titu ni mabu na ewom okay onabo yeguson kakra Sompa ye de Sompa no esom wo ye TV so ye social media handles ahodo nyina na afi Sompa 90.7 ene se eba Nkoranza mamu ha mo de mo ye amanyofo edwumadi ahodo a ye die se na musi so mufa yo padinkase mamenchia wanopai na menchia watifo na nfa ko estate electoral area menchia estate fo nyina no pay omo enya pepa uti Sompa ene anopai na mimbomura me constituency executive menchia omo police station fo anano ombedi dwumaso no ema osuru kokuko amanyuko menchia na mimboma
Nkoranza youth nyina na youth commander and that be meet your man of pay me your mafia so fast some passes at the moment. We are no credit. You will be sano ne kano no na ka ko me say Sompa yes Sompa e market yapa and I yes and mo kan no sa pepe no credit mujuma dia mudi no dance no ma me fa kwanya wi si na me mama baso na me ntia omanhene ne na tena kunya na juma dia mudi no juma dia song concert any na am say na se ma tonke ti bi na you to know say oh Sompa ba ye as a honorable colleague yente say politician for moko yente say na Sompa for kra be say be dia kra no be dia be nyama nyosem am say why na kachre mo Nkoranza for ne be say mo am nko pewu na mo nkasa ne say mo nya be say na nei en sentrajuma ama ba bia suma ba bia ne wa ye han na ye kan puntu a ye hwehwe free amanyufo mu a oyi sentro kosi ntanya enyeyi okay etan say enyeyi a yankopon adama mama me platform kesi a me kete edipa pem na tie omutie mi no correct this way am really we Syria kola we obia so ya de buka kakra a oso timi fresh the wadin amanyo sem ye de primpuntu anameboa sa pepe obia no ya amanyo sem ya ko ni fie o de primpuntu ama wo o manfo na me de me ka o Sompa ho ne se abasopode na me tema mo ida sem France bie e na France bie no puntu akontu mo na ma ba sha ase a mo ne yetu na mo no they can radio station one Nkoranza and they cover na no and no tell you say changes to be as a Nkoranza okay na mesre maburu nya the sabre ayesimi ebra ye komu eyebra eye obi anya hwe yi esanse so chire Timato bi ba YouTube mu a me colleague me kwa me honto me mani nje mesro mo obia madani na ho edunya ya ebe hello e wo so ye hwe opa ye tie won so bi ya o me dia jo se democracy do jare na je no correct me fa kwanya we so atu magunu fo no na me fa kwanya we so akache politician and no suko kwa manyoku mu nipa nyina se obi bia wo pepa se obekọ Sompa agoduma bia no ekwoya bi okay ekwanda ho okọ na mperifo no transe a ehihye ne niema bia ho a mperifo no de obefa mansana ye do aba ho makase no so na bigitum ewo gidie ewo apam mu se apam ye somfo apam yo bia Nkoranza ma agina to and no doubt about that. Etimi so be ko asem foforo so a Sompa na yegusu a yesom na eno anso na wo so gusu a wo som esom estate ne wo so no manyina na nje mo frɛ mo ene na ye de atwi nsantwro adwuma yi mu de ma memfa anas expose yi emusa wasem tiawa ene se expose ahodo e bae anas de yewura nyantachi mu de football mu mehu ne ekoso wamko bie galamsefo de yeso mehu ne ekoso eduba bia aban nwuma ahodo mu bribery and corruption bi no mu a ekokọ okoso ankura de bi mu sebio aban abo ne trimpo so obe bibi na ankura bi abopo se wo momma ni so ade hunu ntimi mmam obo se edidi mu ana ne nyina eto atete ebinom se oye ya na eto te no na anya amme na ebinom se aboa pa ma sese de emframa na abo ama akokoto ada ho anas expose ba ye no won se de mfaso bi abra e democracy a yegusu a ye ni abre se yebetimi atwetwe ne so we anami na kwa minya e anas nyuma odi ani nyoma oye
nipa bi no me ne ya adwen na fa bi me ne nya adwen esan se nneoma a woyɛ no ebi wɔ hɔ a ono a na di sika ekomo obi as a blind na nipa na di na ne ya pam wa na di sika so no ya unya no aje ma se pastor wisdom nko okay aha na ne die udi sika so nipa ya se wo ko no obi tiri office so di envelope na da obedi ana me bwana ende no kre obedi me de anas ni nyuma odi no fa ba bi no wono so kra no ye no ya na no kra bi so ni because nya na me pese me man attention more because ni nyama all ye no again the pese se wono ankasa kra corrupt samum yes anas ankasa corrupt opa ba dia o frame a me face no aden say o di kan de aso wa hwe se obeji ana no na o ye corrupt yes I was the one who educated me pano now she said near mama and son I was so much now won't be being concerned with my children that the rest I'm no yarding as I say yeah before yeah brofo yeah before yeah brofo okay and cannot minima odino from no me wana okuda pa ko lady behind my back play kuna na me ne yarding baby o ha me ne yarding and no plan can committee keep co-premier. Now, when I am so, I'm a kind France Warriors. That time I may supported state of Medium, Nkoranza like woman for 1 matter. Medium France, I'm a co-premier, and I know to do football. And the football, I couldn't manage the home. Oh, yes, I never knew that football, I couldn't manage the home. Here. Yes, but you may be so also dia ya na ye yen kase ni na ye ebi so uko so bi papa here on office na wo na ba bon ten die wonu ankasa kra na kasa o san charge nipa okay oh me do video ba bon ten ti yen class ansana ma yese ni nyina no ni nyina fura na enti anas nsam de ya mum futuro nfibu baby they focus on development because on the penny aim or the pay on one here die oh ye nya on man ye die no mum on one ye die I can confidently tell you that me ko kuda pa kolega be tia you ni penny for din common na be titu ni am ntri fo hia minima na se pa minima pa minima no okay minima tedi o titi ni juma fa ba bi o charge o he na charge na ba o se me do ba bontin so go ku ani ma yenya yem pote mo ya da bi o ya da di ni bia ba ententre juma no and ono mojuma mo ya ne dia na o ya no difference go difference in the same difference in the same apamu better radio so control ni mu a o de wo hwe say development bank Nkoranza anameboa and yes amom aha but ono ne dia ni development o de bawo ni dia ne ye oh mama nkoto ono bu kokuda pa he ni na menya no ye nso ni pa he because what you say cause one here now so no here no nya no ubenya no na apam titu pa say e dey udi tike ko so ni bara ubenya na unya no oh na de ubenya no enti ye na enti ho okay maybe me believe mo am ye radio work an kasa no dan anas de no anas de anas ebi mu ku ni pe bi a enten fata na obi wewe ma me ye kwachi sa ankofo no de o ye pe he Gambia killing you see na daruma na 40 you a perfect job okay a perfect nemo wo de wo ye football fan football to nso mu ntino wani anyi na adwuma ho o say de o di mane to nso won say Ghana ye ball bia ye bre e bo qualify ya
obiara ne tactics and plan or the energy. Okay. Me baby Apam, would this go? So the propellants, maybe the Munyam, and you have a convenience silence. Yes. No correct. If I thought I say, Papa. Just I bring Uko Estate. Primary school I said, Osugu Miswa, we will more and now Mrs. Harris to punch a man Tenswa, and the Yama Mifia, Okora, and no be no. If you are not yet, but you have been in any argument. Honorable no pay, you better was a neighbor when you may be for Frunia, you be bought Punomobile. Name catch it as one man said, ye can't among yourself no. Yen ye more about swinging about Quincy and I said, or for Frenchy, Nimum dear, what you be a Yanachi. Mamma, no, so now, men can't show Sugo Proclama, you could say, if Frunia be the eye clay, and then you will please it. And Yatuaba, Amenia, or Bar, or Woku Control, or Barbesia, or Belco Merimacon, and in the phone that we are, Fana Fresh on back. Then you get your pa. Phone that wa, and a baby at you some back. Not your more can also my contribution be a foul party. Man, baby, we see we can and don't know what you do because you don't see the so. Okay. Let's say you serious call it. You to know Obio energy nagi to obey juma and the abu suko kwama nyuko obey juma and the abu metesare to punch a man thing obey and the abu Dr. Mahmoud Baumediano the time now. The time is now. Apam Sompa FM. Yeah, Galaka Debuha. Gala no and I'm so I'm a day young sweater for 8 years at Damae. Now one kasa obi beda hu hawo. Yes. Enti eni wo ba bia ta Sompa e de ni kam e de ma politicians Sompa e wo ta ma politicians. Enti obi akọ no momo hu dawro. Na Dr. Blessed e yo obi a Yankopɔ de be do mu Nkoranza man. Wonderful. Madam for pare no. Piao. Oba pro man na be hu for the first time. Okay. Ti ko e nyina o si da bi Nkoranza na the best team adwuma. Na Nkoranza de nyedu be jameti ya makoi ya yateka ejebe na makosua me ye ma uti TV so Dr. Blessed nya na Dr. Blessed foforo ono a ta ya Dr. Blessed ya dada no a enti Sompa de e Nkoranza ma ya mo ti be catch you to ring na Sompa ye Nkoranza ma you to ya ona ba no pero ya sorry a on panti ko to ku da Sompa o Sompa o be ya ka tia familia piao le chia o honestly na chi ya ba be o bronya why emi na Sompa kuna fa chade no nso wabem o beba da se mo yo Yakopon sham no come ho enru next year na Sompa ma puntu aba Nkoranza change yi wo mu leyi amen nyame come ho nyame jam kase no pejam amen pa honorable Osai Kwaku Prince yabone mrane se colleague Kwaku da pa no one year state assembly man na woye NPP youth organizer Nkoranza South constituency adwo dance ba tenase anopei ma menko no ho na fe yemfiri enkomo no ne twetwe yakura ase eno achi no chief super veteranase Ira Eric Bauer na yado ewura nchenche mfuru mu pa na ye kan sa no enye wono nko Ira as God alone Ira Juma Johnson ene Sofo Clement free famo ebesi nwa na fe yabobo enkomo yi ho na ye wawa ho amani ada ho se de be ya wonso obenya o chefa ehunu ba bia epo no obesa na wo de e de afiri majo akwaba ya obi ade na empo no mboko de Sompa daroma Akye Appiah Apam wo sumuma ya utimi nyanti oh
Nyankopon ma ya ketua papa wo ne kwan so pepepepepepe madaromant de bia na ma ya from say de bia me kana de bia so wo te say esukuku no abri bia from Sompa daromant so ye djuma Sompa na wo somo man yi a wonya ketua papa wo da kura wa somo me ka ketua papa na ye obi bedwin say pay ana say de bi Nyankopon ankasa no wo bread ma wo bia yemre ni Sompa yemre true yemra na de aba no ti se o sumo man ye wo no kremu eni bibie ye mu a Nyankopon no ama wa ketua papa se na e ka se teacher for ketua wo soro sa ye de pepe nso ya ketua na papa pa na Nyankopon yaba nso de ne yaba pa ene mande yaba ne yaba pa sa na etie na ofa memfa akonya we so ema yetifu nyina nso akwa aba o majo so ene ye juada Monday ene jo inso de na ye bronya bosumi no ma na ye da so ewo no aka na fu adupe na oba de na daroma wo de ye twa afiwi yes ye be sere tiefu se obi nti no nka nchile obi se Sompa chede no adwo dance mete ya me da so obo hu dawru oh okay and 11th December 2023 pepe nti aka 10 days pepe they say ye chine bena wuko ya wo na awotwe na wonso so wo de kakra wo de ba ye no kunani bi ni su epepa de ama no no kre o de aduane sis no ne matna si che no mu di men no mu busu a erade me da wase waye nhira Sompa for me da wase enso Sompa for na o ka no na ye bia wo oni mudin but wo no refer to you no kre ti e be sire ye ti efu nti bronyan se oma kunani bi soja no wo de aduane si so no wo kagya na se wisie no wura nani na ne so so fom a nyame behwe ni so no ba bi efi na wa hwedie ntie no so no gu fom na wa ye so adwuma nti nhira no obenya nhira no se wo enam so na kunani bi nso so ensa betumi akona no nhira no se enam so na ye bie school na wo books kakra wo de breast mpase emfama oba kuna bi ni bi emma no enam so na onu su ko suku a obenya bi atwum nhira ne se won so kakra na wo de be so ye de no so no abotoa ama Sompa enam ye so ama kuna ni bi ni so so apepa ye be serum ye wo bi de ye nkase ye ni bi ye wo bi nanso de kakra na wontumi fa nko edan house to house tu de be ka ye de ne ho na abotoa na ese ye de amakuna ni bi no nso ni su atimi ayede apepa omo ye mu di bia benyina ye do mo ase Nyankopon nhira mo be omo yiye free bia no oba ade mfro osuru mu soro nhira mo papa Mami Grace Mami Grace ana otonto so New Town Nyankopon nhira o se wote ya ne ka na koma na ne mama me na so ade abre ye no papa ye so wani nsese ye ka kiro sa na ye mami oton wa achi Amelia ono nso Nyankopon nhira ne papa ye do mu nyina nso ade Amelia wa chewura Amelia wa chewura de wo se me ko hwehwe no okay o ties no so wo se me ko hwehwe no wo nso ensi form se sia na asa sa ene kwan bia so wo se mitimi nya bidi de no so nti kwan bia so ye sha asie na no me ko ho ko na asa ena ene nso me ka se me ko ho kwan bia so wo se mitimi nya bidi wo se mi fa me ketre ma se ne nyame asiashila no na abuso de bia bre Sompa chede se yemfa makunafo no 2 pieces of cloth enya de ketua wo enya de ketua obi beyi afura bronya wonso so amana di e ba na sha manager Obanzi ya no wachia no yo one da Dotin hotel ano yo manager baby bia wo bia dance e ba meto so anama sole wate CEO mu a Nyankopon won hira wate nyame hira wo no mo adwuma no nkoso from se ne ensu enya aketua pa no saa na nso so benya aketua papa wo nyuma pa wa ye nti Nyankopon wo nhira meto so ana masole be o bia nso so mechia ne pa ye danase adwa kunafo edawase na ansana no wo de ma yenkotie nkomo wi na fe yemedi ho nkomo wo se na ano ye hye ahyanwan nkomo yase a na yebo a sabre na obapa Jacqueline wodi nkunim wo Nkoranza tifin sono aba wo moto ye na wo kasa kire na manfo ne yekofae na nenso ye besan wuram na Dr. Kwamna Donko pro istimra shebedwani kane kasa
na ne nkasa yi nyinaa yɛ sɛ bio asɛ sɛ de yesi ɛtoto ahyawan nsɛm no mu no asɛ ɔno nko ara na ɛyɛ obi a galamsey no sɛ bi waba bɛyɛ bi asɛ ɔno nko ara na yɛde yɛni asi ne so asɛ ɔno nko ara na ɛna ɛne wɔn mu bobo ho paa na ansa na yɛbɛkɔ ɛno so no ɛno mpanimfoɔ no tena sɛ yɛbɛdi ho nkɔmmɔ yie anaasɛ ne expose yi baeɛ ɛde mfasoɔ bi abra yɛn sɛ wɔman ɛwɔ nsɛntwerɛ adwuma no mu wɔn sɛ aman mpanimfoɔ no kasa ne yɛakasa the fourth state of the realm no ɛyɛ the media nti menka ahwɛ koraa berɛ a covid hyɛ aseɛ yi wobɛte fellow Ghanaians na yɛ TV anaa radio na yɛsɛ yɛma ebinom allowance san sɛ wɔn yɛ frontliners wɔn mo ɛwɔ mpaneɛ no wɔn mo ɛyɛ nkyerɛkyerɛ no saa afɔ no nyinaa de wɔn din kɔ nanso menkae sɛ de nsɛntwerɛni bi din kɔ sɛ wɔn yɛ frontliners berɛ a yɛkaa sɛ obiara na nsɛntwerɛfoɔ yi na ɛkaeɛ afei kɔwie yɛ ebinom sɛ wɔn mo bɛhwɛ sɛ amanfoɔ adeda a apolisifoɔ ne asogyafoɔ ɛkyee wɔn mo nsɛntwerɛfoɔ koro yɛa na ɛkɔfa de ba bɛtoo hɔ nanso wɔn mo kyekyɛkyekyɛ yi menkae sɛ nsɛntwerɛni bi sɛ wɔnya sei ɛnya sɛ yɛn nso deɛ yɛbɛhu bi anka ɛbɛka anka agya ɛbɛduru yɛnim ɛna anasa expose baeɛ ɛwɔ hɔ ɛsɛ galamsey wate biribi to football mu wama yɛwura nya nkyakyi koraa ɛsei ne dibre bi a na ɔwɔ bɔɔlo mu yagye ɛnom ne adeɛ ɛbaeɛ no abɛboa man yi ama nneɛma asesa na ɔno abokoro gesi ɔno ɔyɛ football fan nti wɔhwɛ football koraa wɔde bɛto nsuo mu a na adwuma bi wɔ hɔ a n'ani gye ho nanso football paa wɔbɛsɛe no deɛ n'ani nyɛ no ho na sɛ yɛ kunkum nipa na watumi de abɛto abɔnten na ɛto ate deɛ ɛndeɛ ɛyɛ pia wɔ class ma no na football anka wɔde Nkoranza Warrior ɛkɔ premier na ɛka one game na nka wɔn anya awie na ɛbɛtete mu koraa ma ewie ya bɛte ɛbɔ nsuo no ɛndeɛ ɛba ne saa ɛha adwene paa na wode yɛntie nkɔmɔ anaase waka ne bi wɔsɛ bribe deɛ wotua bi papa information a wɔpɛnti wɔtumi kɔtua bribe na wotua bribe no wie a na afei akɔyɛ bibi ɛwɔ hɔ sika no ne nsa nka bio na wode yɛntie no nwie na ne aka no yɛmfa ntoa so yɛnyinaa yɛtie Sompa mpakyɛ wotie deɛ mu nyina yɛtie deɛ a montie bi nkɔmmɔ no wahunu baabi a wobɛfa de afiri na wode aba asɛm a anaasɛ bobɔɔ so no na afei maba adanseɛ hɔ na wate ne deɛ ɛde afiri hɔ na afei chief super mu tena ase a na yɛwurawurawuram na wɔ mo de mmara no atumi adom paa ne nsɛntwerɛ mu no nso wɔ mo adom na yɛahwɛ sɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛyɛ no hɔ na aboa no ne to ankɔkɔm na ne bɔ nso ankom ɛwɔ sɛbi galamsey no ɛne ɛho dwumadiem yanya ahyawan mpa akyi asɔ yakyekye Ghanafoɔ binom nso gugum wɔn mo jail terms no ɛne wei nso ne ɛbɛn ne dɛm mmara mu no papa bɛn ne yayɔ na so ɛyɛ aborɔfo nti ɛna yayɔ ne saa gum anaa sɛsɛn wode yɛnwura anaase hɔ mmra yɛwie a yɛbɛdi nkɔmmɔ nnɛ media house, and we have views, we have clicks, we have radio stations that we go into some form of alliance with. So before we start any investigation, there's a budget, and that budget is what goes into the film. So yes, that's how we get the money. We don't get it every day. I wish we could get more to do what we do, but we try. And we wish we will not be paying more, but sometimes you just have to pay more to get it. Now the police. Yes, it's a decision you have to make. I have been the #1 critic of the Ghana police. I've done stories where many of them have been sacked and all that. But at the same time, I am able to sense when I need them to help to push the national agenda. So I try to separate people's parochial interests from doing what is right. For me, a crime is a crime, and I will fight that crime. Whatever way the police service want to use to tell their story, that's for them. But at the end of the day, have I managed to minimize that crime
Have I managed to take the person to court? Have I managed to sentence the person? Those are important things for me. And if I can take pride in that work, and the police can take pride in that, it's okay. Society moves on well. But I also do know that the police are not your friends. They are not at all, because they are a part of the system and they can be used against you too. Where do you get the money? So we are a media house, and we have views, we have clicks, we have radio stations that we go into some form of alliance with. So before we start any investigation, there's a budget. And that budget is what goes into the film. So yes, that's how we get the money. We don't get it every day. I wish we could get more to do what we do, but we try. And we wish we will not be paying more, but sometimes you just have to pay more to get it. Now the police. Yes, it's a decision you have to make. I have been the #1 critic of the Ghana police. I've done stories where many of them have been sacked and all that. But at the same time, I am able to sense when I need them to help to push the national agenda. So I try to separate people's parochial interests from doing what is right. For me, a crime is a crime. And I will fight that crime. Whatever way the police service want to use to tell their story, that's for them. But at the end of the day, have I managed to minimize that crime? Have I managed to take the person to court? Have I managed to sentence the person? Those are important things for me. And if I can take pride in that work, and the police can take pride in that, it's okay. Society moves on well. But I also do know that the police are not your friends. They are not at all, because they are a part of the system and they can be used against you too. I'd rather say, we the chairman Enuma Samuka was an Anna. One tea. Wakana brofo. Wabibi and some sopa bribes and dear would tria na a media house near as a young confirm information, mra. Info here. And she quite be as or fast on our Sakano. It was so fast. So do and century, winning what goes into, and sana results to be a year, at me at Tuja. Sacrifice a whole one by ye, a month for Adea, no more rain. Adea Chen or Monsoreno, or Monuna, and Sanso Aquaba. And sana, the year be at me about one can say, some part dear, or more, or can't some or more, or Mutuana Mompa. Will be asem near the Abijamo, na mo dear chili, nefi in Kunimono, a Timiaba. In Yabanesa, near Casa some paddy, moya dear pa. Enti anase, a Juma waje, near Spose, a hot door, a man never be no more to city. Wakasa or home, say, posting no dear, 1 year and now for 4. 1 more bobine, 1 year and now for 4, say, Ebia DB call Bonnie B. Sia. Ebe so madam for post into obeja akwa set e bia bone de bone obema mra na ye adwuma na wo moto no kura na manage ho no was a service with integrity anopai post sadom ni nyina afisem asoe no ye mommo ene adwuma papa adanse maminti you take yo nana enwechi no min saninsi chief super so yo famesa so adawasi bi na ye bra ye papa ye bibia nas niema na wo ye no e wo so hu se akora bi wo ho a wo sua no ye ka se nkura school ye ka se nkura dress culture de ana se career de a obi timi dress ti sa nas yeah mi hu akora bi a wo shock am za ansa de no address ti sa nas de modoba body you green we twitwetwem no de achichiri nanim wonderful era mbusa ne sa de nti no address ti se no se opeso ye ti se no opeso ye investigations ana Ghana corruption bribery ni niema kenyi na ye chichi wom okay era mhu sa akwana ni so ade hunu so ba ba bia ode kofa no nsu sa ye bibia wo ho ade na make sai ye papa ye bibia nas investigations bebrebe a wo ye me tete amanfo to nyina ne ka sem na make no na
mete se wakas wo tue ska dodo and ono so against bribe yeah nti adent no wo tue ska before ansa no wanya sa investigations no ono no against bribe dada yeah o say bribery and corruption adults wo against no nso wo tue for information then wo boa mana akoso anase o teso na about corruption emra no nso a say the briber and the taker or corrupt ni nyina ye pe ye nyina ejina de ejina na information wo hia nti na o ye de o ye there be information a wo hia no adwuma no so be ya adwuma na wa fa to ho so no e wo so hu consequences se wo adwuma nim eso oh many anas ai eso yen hwehwe mu kire se mo ha no sikadie bi koso nti e ba ba yen hwehwe mu nipa bebre o ho watete o mutu obagina atuna konwa bebre o ho watete o mutu because of bribery and corruption and you are taking the same way to get an information how what did that sa kwan na bia so say we age bribe we ni asem ye na wa akote ne to we age say also take the same steps to get your information isan say ho no de fa obenya enti wonya baby afa adwuma na wafa no so CID fo adwuma no omo ye omo ade dado CID fo na ebinum omo ye omo adwuma dada ebinum ho okọ na okotua ma wo omo na omo ma na info no wi na ya chesa se wo ne ana nti ade we yaje ye de be boko adu atia wo how da bi adwuma na wafa to no so wo ya wonye ne pepepe yum de mi metimi aka atwa no no ti se chief soup no de ne bi yes onye ne pepepe yum o ma ne ma ndida na akwem obetimi anya obi a sa information na wo pe no obetimi anya nkofo bi asisi baabi a omo be ye onu ni information ayi a omo de tips be man dance obefa kwan bi so for bribe and o de ko get up information the M1 no M1 no obeye adwuma na onye ne pepepe yo mane nkofa bribery and corruption kwan so and get up information because eno ankasa no no ankasa nso so okutia isan say bribery and corruption no e kan ya brabo ho ene yafa ene ontsna ni baby ni ehu se sa na Ghana ye ko no ontsna ni baby ni ehu se sa na Ghana ye ko no ye nyina ye de ehu agimu bi so o hwe mampanin kofo time wala nche zero tolerance of corruption ye preye ye ntumi nti senka wo yire no ho wo adwuma yi mu na wo yi to na pa prosecution ye adwuma anka corruption yi mfiri man yi mu o the steps now information na wo nyane adwuma na wo ye no eso ye da na sepa but kwan na wo fa so get up gather informations no it's not the right path konfa sen me dem adwen che ne say obetimi enya ento adwuma o ye ono nkwa na ye enye ono nkwa na ye owo ne nkofo ete say edua no owo dua no owo slane abasa owo ne stem owo ne bibia sisi baabi a ono mu ye adwuma no eti ade ntina wo sanso de bribe ne sanso shim na no kona nipa ne ni kodi nkoma na ese wa man kakra na information ho de amawana obewi asa de waba aba out so wo krampo adwuma na wo ye no why you are part of it and amunyina mu ye adwuma ebata ho adanse me da ase me ka sei empenimfo na nya agye agua chief supo e wo fidua mu ha asemi wo bete ne de afirim wono no ensentwiro mu no wonya chief supo no waye srani a anka na homa no etime chekere wiase nyina sa na yura as god nso atena se eba wo man chekere ye pa ne ye mobra emfanye menye yi a wabin mu wono mu nyina ya krado ye ko wo mo nchen na fe ye di nkomo na ansa na no adufo so se de ode mayen e futupa
anopa Grace Gas Medical for say men kan cho say afutu no omode ma no e was a first aid box no nya bi ofie wadwumam ne ba bia wudi dwuma e koba se piramu no bi ba na dokota menwa watimi aso ano moja ntu ama wankuti na nanom wonse do ti stethoscope no enna dokota fo ne de hwe o heartbeat nom ne ade ne nyina wonom wo afi na bebie clinic a womu asafo Agya Appiah no so Nkoranza adwura kwan so star school ni hwe ne mu anopai womu bo adwuma woto nsafre o sebra ne mu womu nton kokko aduro ne de 3 herbal center for na ayo 3 co caps so say team sisi ade ene kokko na nkasa ne master ene no ura baby etonro na onu agye ode na agya
oh yeah yes anema we no oko show video be no page 12 nkrofo mo je bribe mo yesi o show mo video sa ba mu no judges ne bebre awu bia no poison awu fere ni wo de fere yankasa mia me meet lawyer Mook officer Sma ya Sma boson for ba blessed memory nice gentleman oko presec Accra those days na answer no oko presec na fancy film ana St Johnson na otun say ye o maka na oko le go no oko ye law to we no ye lawyer to we ye lawyer na na drum maybe a otun ko ye opa otun ko ye judge ofru ye magistrate sa circuit court sa ebe high court judge sunya ni nyina wa ko tamale wa hefa ni nyina anas otinifie anopa na anas nkola ni bi aba nsembe biri ye case we ye case enti buaye na papa na kazo why not say ye oba court na say utimi kana say ni da minu ne meye na say odi for there odi for so o de ba na okona ene jeje na ya o de apekoku bi ano ni a video no ye so akwaje bribe man wu ya jeje ba ko ti dwemu di asem na asem crofo no bi wo wadi asem no kura o mo be jeli wa jeli o mo bi a o be kwete wa kwete no na jeje ne ya sore na boy ne suti animu no wa sore no wa mo 50 Ghana no de ato jeje ne jeje ene ya na ya wo de ato cook na jeje na fiska no ya video no na ye de abeto jeje no ba TV be ka say adia boy ne ye no o ye criminal na me kura no o me ne case bia nipa o de yi kura ne case na me de bia ye chemiska me na kura na me ye bi ma obi kura na e chemiska na yomo president Akufo-Addo refer case no ma chief justice the judge for na announce tape no capture omu ni nyina no page 12 video no omo call chief justice anim omo punishment ne say 1 untimi ye judge wo Ghana 2 we lawyer untimi practice law 3 untimi ye adwuma bia wo Ghana 4 u pension pay bia ye abande ne sa to so papa is wa ye judge adwuma 25 years o wo manum o ye den wa hwe ne yire ne mai international say 25 years anasa say or the 50 Ghana say man bibia man kan wa in handkerchief su anasa kuro ya o Ghana ya na ye hwa nipa binim so nanso na ye jai ade bi a wo ye na nipa no fa obi tonko ke wa nya sikanti ye fe na ajeman obi so sabe we kuani oni ade cha wankwa obuada ono de wo hwini wa mobra alagariki jeze wa mobra alagariki ne chese wa mobra da bi ye hausa kasa jeze gariki chire mayanka obi a wo mayanka na ope o sisa na ntwe nam na ase na wa koto adi anas ahankrofo bebre ama okofa Dubai ni bi Arab ni bi bai ana na ma kan Japan so ko show video bi who watches the watchman who na hwe watchman okay wa ofa watchman na hwe obi a ono so hwe watchman me fa watchman wo mfia obi ote be me se ahwe me tukwan ne ahwe watchman no so ma me okay se be ya da obeba adwuma se be ya oba adwuma wonna we na asrese bi wo GTZ my citizen American. You watch my friend Afora. Afora no pe ko na Afora order. Me ma ko adwuma be 7 o'clock. Na o tu nko order. Ana say Afora na anobase no order so chief jaya no na yontonton na ma na kura. Wow, we watch man tonton ma na. Na dey ntire dey beto. Na say wan kama bruni na anti. Bruni na beto na o kan se yanka da we wedi. Oh, excuse me, excuse papa.
ebia o me ya yare malaria ntontom awe me saa me ya malaria enu ase man na kra na de kye ono broni ne beto ase na ntontom am wa na de na je se ka ntontom ni wa ka beda o hwehwe so anas akofa arab ni na aba na omodo na ti dem na wo coach no se na kwan ya obefa so a obekwa ko brabo president Akufo-Addo and so ebia mo ma me sa ni me wo no chief de ba bia be wura me wo na metimi dem a me hwe Ghana TV o me hwe Al Jazeera BBC CNN France 24 so we say me hwe Ghana TV bia na bia news Ghana news bi na me party na sa asofo no wa ya akromfo na omoba na ye mankrofo bu wifam na de be so woro de be fonku sa akromfo no me hwe o TV because minya ni so ade hu minya nyansa bia mfim kro no na obo na ze me kwa koshia kro no na me TV hu na me timi computer ho a me use modem me connected to the internet na me hear research nko ha say ukokra na say uko tap who watches the watchman ubitimanya ahwe no internet so na o ma train akwa no say ready so on so agiska afi ska no so hwana ma wo say sika bum na wo dey call bravo president no so mo media house nti o mo bo Debbie politician timi tono ma no koye sa ade no ji 2 billion na koye we ji 5 billion na koye we na ko bravo no ye nche no yemu na ni maze ona besenja na onkase wo no o Arab ni o company bi wo Dubai na o pese obeye adwuma wo Ghana na o nya president mo na president Ebuana obetumi oboa Ghana pa na so wo kwa onfa envelope no to president table so na mo be video o mo dia yi bi ahye no me say me wo pen bi o dero bejo dero ne to o Germany bi na etimi record e pen to say ni kura o ehye obusi ntini ba no ono kasa na oni say pen ne show so e recorder e bi de kra e watch ona person say etimi video we say watch na bona ono to wa ene say ono to wa kasa nso no video nso na e watch na o ma asset events camera no na ye na when Arab ni no o call Jubilee House wa ya say obe meet president onya kwa meet president na obe kan che o say president ni head ne ya meeting ya no na okọ nukuru ni na wo video no na obi so record who watches the watchman no police ni baba ko case bi gold asama na anas akohunu police ni say omunye na omunkọcha kwa no na okwa no wiska na omunyi ska no na no anas na tio na say ye nyina nyiska ya na yepe wo biska msum biska nti egia na ya chem saa na woko na chem na ni video no obi so obi binu yeswa to police ni no wo office wa wo no wo receptionist wo messenger wo police for on the police pay ni pa o wo nkrofo awurawura office na ebi susu afa akire akohu saa afro akoplant video device ewo ni wo no nti woni anase di nkomo nyina ye video owie na okoyi onisa kan de no nso de ko ba kere Japan na kere Japan de ko show who watches the watchman ani ngwase na ato anase nti ya nti anase nka biom kura na Ghana na midi kan ka se Ghana me so asembi mu pa prince kojomanu events Daniel enum akwabi efeno akwasi primo se de ben omo ko sesa God is love cars enum traxo that's an boa dinapa e de ko sunya na ebe wi eche na omo aton sika na di kroma
me masem no so na me challenge on say me na me ka say me ka won ti omudi mon frɛ na mon challenge me me so asem mu ba na odwene na politics there be enye say bia obi na force me na me so na dwuma de bi simani so okay say saade no me manipa kro awie na dwuma ansa na mato aso nti me twen kakra na ma report case na ma akra da regional minister oya aware ma tape ma forward recordings na video a omode cars no kwa nyina ma video minister for local government Dan Butchie deputy minister Fenzen James Akola omunyina ma distributor yi no na minister on be take ase obi an take ase na sajuma na me yan so ma wie timi be sombiom na me be som ansa na me som kura no ama for me ye din sa na so uja ba wan se ono kura wa ama ni bi ohun na me chen senti me kura na o ma nipa no ame bobo mu din no o mu suro fere kura so be bo mani abe ma me bra de fear o mu suro wo me ye that type of person me ye Mr Clean okay me ye that type of person dan me ni me ya no opa da aluprim opa si abrosa ko kan barber for them you don't have to dare Mr. Bauer. Yeah. Because me okay, the little thing movie me fine. What you have. I want to to moto so that. And I'm to care with that. Basic I want to TV so that. When I'm from but I'm dangerous. Papa. And anas Adena o start here no na ye. Na mum ekwawi achi no sika fa no domum. Sika fa no domum nti agye na che sika no ope okay sika no ope na sika no obi anya case no akosum okohunhun nkrofo na asase we ni agye mu ama no ato no fofofo fie we no akosi no we ene na ede ne newo a wa kwa abroche na okogwe na num sa no Ghana they want me nwa na num ha bio because they say ne to ada ho na adwuma wo ye na eye look nye ono kwa na ye investigative journalist o bebire wo na nye ono kwa na abako what read the book bi the mother at Chebi anya book a story asema esi ye Chebi ya mi ama sekrum se me wife of Chebi okay oforipan ahimfie kwa me nkroma time omukokun nipa edi ya amamre itwa ni ti ifiri so esie no ewo ahimfie ho ena eye huhu na satam no run is by no be good say your friend special branch ogu special branch na no te BNI Bureau of National Investigation ena akufado by no aye no National Investigation Bureau SB no that special branch no SB no omo na omo tata rollins ni kuku nsemti oba ya na okunfa kura gu say no na sa be ma ya American asem no ye SB or special branch ni o ma sheda so na free crime okoye investigation on a friend investigative ewo sa mother at Chebi Palace kwa na okoto osuan abetwa ansa na woko kwa na okoto me otwabe onfa no apatachi nsefufu wajina pata na ono ankasa no journalist be na SB ni special branch wajina pata oton nsefufu na wakwa hare dan twetwe baby oni yire oni ba ebetwani osora ne dress na kura cheze ebetwani okoso ansa na ene ehuroi na amanfo ba ho no mo no nsa ka ni ba no a omukasa na amanfo ka ni na so no record na wo twiro bi okoni ni na dana patadana odem na wona ne bu ne yibiara o nana jo no twiro no tin na no record oh and then na ye film afiaso ye nya moja na ono ne na mo ka sala o ma yi na film oh ye se na yin wa oh ai asumasi na yi ni democracy ese no say we wa no abaka na akwa ne gather information nyina no afi ye pebetwani na papa okwa akra ko report man elders
ne mpanyimfo wo ha twem osagifo furata ochemani ono no ya UP ni tina kwa nkuru akura pene dada twem chichi nkrofo saa omo ko da prison eno ne yese oye investigative ankojiska odane no ho cheje ne kazam tontomo wi ni obre otonsanfo nso otumi asama na si otumi dan ne ho boda ni nyina o ene na me ka se oda ne ho se kramoni a okoche akwa no osan da ne ho te se oye member of Jesus Christ of Mantukwa a owura kwaye mu a ono da ho a ono omo ye asore sa de na o sate na ye be ye discuss no Ghana no ole yan fa na azidi antroje na o kan baomia ashawan ene Dr. Kwabena Donko asem o kan e no sana no o de ma menko ira as God na efi memfa eno metom ne yenko eja eba nsantwere adwuma yi a anase de egu akwan mu a woguso a sesei wapemaduru babia waduri wo se bribe de otua bi pa amane de wo hu bi no wotua mpanimfo bi kura timeje ka se wo be bribe ye yenso ye de be ye case etiawo nti ebasa no waje akire die neska na hye eno ho na ye bobo ho bia na fe ahyawan so nkomo a ese mpanimfo bi ahya ase de wo hwene hunahunam no wo nunum se jama wo ye buroni nti ne de bono no emu emre dodo ene ebinom nso ka se ye yere no pe chana fu wo ho na edidie nyame ampata kura wo mo aye duro bi aba ma ye nyina ya no mawu nti yensusu enye ne kai ene nso wo mo kasa ho na ansa na no anase ne dwumadie aboa ama ise ahoto abagana na yo me da se bebre na kwasam anas issue no o sha se na odi dwuma no ye mo binum ani gie kire se asisie binum wo ba bibia se nipa na asisiu na unya kamafobia ya na mo yi ya pa ba me mom de ade ba ko a me hunu no wo ya bibi memu ha ne se se obi ye bibi na ebeboa man no a ense se ye ma ekoye nipa no a so property na ha na wo senka anase we no nka ban som no ne team up so unim bibi ye se de a unim ye nse no papa na onipa bia so ni ho a on koso anhia se obesua de nti na nka anas dwumadie pa ofato no ho so no nka one omo kire ne bibi ti se integrity onu ankasa odi ani die ma no ho se adwuma ba so mu no obama adwuma no ho ate na fi ne nkekaye bia ma ho afi yema na dwene ba ho ma ne training ma ohunu se oman no ho dadwene ntira otu sa na mo na nka niema binum anka obehia ama adwuma no ontumi nyane yiye nka sa niema no aban timi sonase because se ekoba se man no mujo na obia suru se obedi bone anye sa ne to bededi a na kwasem se etritra sem ne niema binum ho a ebefiri ho mekai se anas we bi hokoye ewo children's home bi na ayro ho wote wa wote se sa branti anyi sa na ma ye di ankyra nka yetete we bi ya nim se odi akora bi ko ba bi sa oye save eti se nka bia ye odi dwuma bi ti sei na oman Ghana mpanyimfo ahuna na nka the best thing is nka oman no som na ekonomwa minim hihye wo ho de nanso se nka oman na som na okonomwa piano man training binum se ne be ya obetumi akura ne modie mu na ode ya adwuma no a nka adwuma papa ne anase hye ase a oye no ba sani ame hunu no nyese o hye ase a ne na ojeje bribe oya ya koduru mu baabi na adwuma no so na oye no e cost ejiskapa because hwese na Mr. Bawe kan sika obabu aboa no a so de kwa kope president a bribe no enye sika ketwa eso nche na IMF de ahunu nti saa ne ma we nyina no se eye kuo bi nko ade a
omo de bebokro no okay na mom sanka aban no bam na ohwe na oman omusu hunu se niamo ye be ma ho akatua nti akatua de be ma mo no nti no ensese mokopa akatua bi afri baabi nti ye be penipa so a onso be hwe mo so se ne be ya mo fa kwambani bi so a ne how bi ese de ma mo no ye de be ma mo no sanka yesa nka betumi akọ amane ma nyina awie peye asha one issue no what here no awie no ma me nko na de asha one issue yi enkomo a Dr. Kwabena nko wo di fa ho no yenkofa no eni camera na fe yenso mu emfiri ho na yemfa no nso ento aso na me kai yetiefo se sompa kunafo achede na yegusu a ye je se akadadu na yeduru ho ma Grace say to market no woton ewo Nkoranza new market ho wa yobi waso asene nyame nhira no papa na won trete na shim afi adoma henwe nanim no kwase da bia ohene ni adazo atenase ewo Sompa Nkoranza 90.7 efiri donko abo ediko ise no mienu ebobode apai mu ya no watie bi na wodoko ekoduru nyame abobo ano pe ema nyame ne nhira no ebitogu so se nhira no bi na wode ama Dwomo Heba Center for a wamode aya Dwomo Heba mixture ene capsule so a eye adwuma se nkonya no na de yenkotie nkomo a Dr. Kwabena nko wodi kan edit udwa kora no a enam so amagana fo bi nso kasa efa ashawan de hu a yebete ne te ede afiri ho anopai. Both society and law are incremental. In 2015, the level of galamsey and the damage of galamsey is not what it is today. And therefore, it is only right that, having seen the increasing level of galamsey and destruction of galamsey, we review our laws. And that's why society is dynamic. What I wonder is that what's happened to Ghanaian political bigwigs who have provenly been involved in galamsey? What are we doing? And what has also happened to their accomplices? She didn't do this alone. She had accomplices, either in officialdom or the boys on the streets. What's happened to them? So we should not be seen to be only targeting foreigners. We should deal with all those who were involved in that crime. And if we do that, no country can come and say, why are you jailing our citizens? Because your citizen was part of a syndicate. I think that is well. By the way, what has happened to the fight against galamsey? We need a some will be so. Say, nya shawan kwan ese yeso ne penchi na yetwena boso say waye de obi nya bida na mom ebinum wo mpa wo nso ye nintina wo galanse no ayi wo man yi mu wo mabobinum nso pa na wo mo yesa adwuma yi enti enkoye se wo mo emfiri man yi mu nkwa na ye ni so wo mo so nso ebinum nso kura kire sa shawan ne verdict de emu hadodo emfie 9 480 million iswa woto gold breed ba kompekura wutimi tua kama bika enti nka wo momma munye den na emra na wo momfa ne ano ehye emma no Agya ya answer no bese me ka che as God say anas aban asona sempa oh okay yo no nkwa na ye atamis wa obo anas no agibi kura wa man sa ana kufu adu obedi akonwa no wosesa me be fache anas corruption me use anas status the boa president akufu adu abo anas no enya sembetua na politically no sebe ye no ma ye wo bon no mu no ye mpu abontene meka ama bi to say ask God what until ask God no ka no onim say aban so na say aban atamen city tru kura abo no pa okay atames boa na kuvaru so aboa no pa tinya se ono nko na na ma we na ono no akoto jam okay bravo on se nipa de se o ye ni babone a uni mfitie na editu nwai aha ye wa nko na editu opo abekura na na edi botokuro ma edi botokuro no se wo de hye botom na wo chechira we ndan ya betwi ne tiapu ni baboni bia de se fitie okay o ye ne dan ya we ni baboni ni sika aton ketre manso e ma aye ne de aye te se owo ye de wo to o ketre manso na se ye o da o tafre ase ni frani ni asikire o de asikire kire ni frani a
ohunu be o de to ne kete ma so sa sikiri ni so no be so de otafra sikiri na ye ne de na na se wa yesam na aja wansem no Ghana for asem ba ye so no afiri owo na ye so ni ti a na oni ahode no owo onde o so ni ti se a ni aka nyina ya homa on be so be se nipa da se ni de se bibi se aja wansem na president Akufo-Addo na minister David ye fati sa fati ni firi fam Rollers want assembly in ko local government ye ko cause bebe ye no ye nti assembly man for abanu ye to ya ba ye wura assembly ho no ye o sati ya na ye assembly adwuma hudu ya debe kwabna ahoy kwamina ahoy wan omu nyina be kire ya ade standing order wo ade sese ye omu nyina be kire nti tama ye wura assembly se ye adwuma ne enim na bia da ho ayedi ye adwuma Rollins anti assembly kwa Sabren so na ma yo se mu mura mu se Unit committee chairman o oppose in assembly man. Oh, okay. Oh, assembly man there was small. Or to say parliamentarian. Yes, small say kwa kra na ko boani enhemra. Na kuro no a wo firi mu de uni mu nsem. Wa ma ya meka mu nsem anche ba uni. The unit no electoral area na wo no. Unit committee for no mo chairman. Omo na nim omo problem. Omo na nim akromfo awo. Omo na nim niam bia omo toilet ase. Omo na nim bibia nti wo assembly man ebi wo kra wo tenkran. Yes, assembly man answer na betra me ato aba ma no. We are ordinary resident. Ordinary residents say what are called na mu wonte wo. Oti ho so kra. Ashawan de no ka assembly for na yeso omo so mum. Babia me kaba. Babia ye tu galamse no. Ayo hini bi asase. Yeah. Asante ne kan na mantia. O hia henfo no. Ozo mo amutuwe. O hanche mu be aduasa. Mutu galamse ni bi. O hanche mu aduasa. Mo gisika ema omukwa mu mutu. Na henfo no sio. Santima nyina santima cancer. Henfo no hwe na nim tra. Ezo ye be ma mo nsa so ka se wo de won kan. Ampaso no o kan nyina ye no kure. Asasa ashawa we ufiri China. Ufiri China anu waso ni nkukuru ne nkaka. O de akọ wasama mfi. Ozi mitu galamzi. Oboko hene no. Akoja asase. Ebi asase no kura anye hene ne dia. Kromo ni bi asase. Obi koku afuo. O se maton amo. Kutu galamzi ewu. Assembly man wo. Unit committee for munyina muhunu. Say ye sensuo no. Ye say ye mfudie no. Ye say ye kwaye no. We are unit committee chairman. We are assemblyman. We are MP. We are nana. Munyina muhunu. Anya president. Ena obeba Nkoranza abesan twema akokwafre. Akohu say ye tugaram say kwafre. Unit committee a wo nyina asro wa so na ohwe kwafre. Nti ye tugaram say a o report Emma o MC. Na MC so a report ama regional minister. Na regional minister so a report ama minister of environment. Okay. Na minister of environment so a report ama cabinet. Okay. Na we no ma take action. Say police for no ba police for na. Say soldier for no ba soldier for na. Na we to consult so na also president kon say na gana say yes you. Nso no president o hunu nso a we say no. One share video and question kra no odi say nso. Answer na obetwa videos ni ase nsuo no dada. Enti garam say asha one case na buy no. Omo agya nwina akese no na omo akọ chi adwene ketwa. Omo to asase no e ma no no. Omo agya omo. Wo tumi say wo to asase mo bi say emra mu no President of the Republic Adebia agudie bia e wo fam anasase ani no. It is vested in the interest of the president. Sana mranjo. Agudie bia say gold, diamond, manganese, there be ni na a president semu na wo. Ona wo to me also. I fokura ni to me. Na hemfunu mum they hold the land in trust for their people
omo wi asase no so ema omo enkrofo omo di omo so se kuro ma no nti se ohene kura no gani se kwa wo se no ohene wo ton asase wo ye hwesofo ma man no ana abuzaku a wo da ni mu no na so bo na omo atunton na ye twa garamsefo na ye tu koko a ahwe ya abesin na ye tugu ashawa or ye small fish or yes very small fish na ka fish no yes atia asia ke be hu bigger fish wo MC kuna wutin dey na say MC bi wo Ashanti region wo ba bi ono dey telephone so ono obi kaza no say ono na edebe o ma mo kwa edebe o keka garanse wa gene share we zempem share na o mo kacha ni table so asemi do president anima no or refer to the minister in charge Damboche minister for local government ye yina di Apam no me boa enti president to what dey yan and nipa ba ko ni against 35 million people asemi na so no ye dey aso mo nti ashawa no na je na ya je no Dr. Konado o kan sembi was in 2015 emrana ye shisha against garancy no eno an e da hu use na samra no emu oha eni ntra ya tima jere ne sa no amra ba se samra no emra na edi ye nwo Ghana ha o undu enfa bu nka akwa obi time ka se wo ya memu akoje wo ya je undu menjere ni ba no jaji na akwa akoje jaji no so wo kwa ansa na obeje no ogina mra so na edi jere obi o ha o se okowi akoko akodem 3 years we so okowi aponche akwa bi na ono okowi akoko yes won ko 5 years ehwa court wa no we so akowi aponche odwan yes ono onko 1.5 years no man za so ye 5 years me ka se me kwa me bo akwa we akowi ajare wa man na me akoko be se ba me nko so mra ewo kwa ya ofa ju wi akoko no okay ebi a wo twen sekan aka akoko wura na attempt ya ka wuku we so ebi a wo frowo na o twen dwa na firim nti judge for no omo power bi a omo de omo adwene ene mra ene ye adwuma me da se chief supo na aten nkan e ask God yo ye hwe ashawan case no a ete se nia ye koso aye koso ka ho asempa ba ya adwene ma so omo amoton ye nananom nkoa no ene omo amoto nkoa no se ye personwo abo omo pa omo mani ene ese ebo omo somwo mrofo ombotoe no ana nananom a omoton omo adehye no ma mrofo no omo ne ese ye mumani pa ne ese ye ma ani bro nananom e ton ye ne ton animdefo pa na koyo ani ahodenfo pa ahodenfo no omo akochechire hwa ye ho yi nti sa pepe ne nia ashawan issue tie okay no kwasem na se ko man bi mu a ye wo issue bi wo ha se wo kronim mu ni ai boni bi wa odia ni e be ye no so esene wo hoho no e wo aman bi no mu Libya bibi sa wo timamuni de wo de different kra sa pepe ne ye wo man mu ye pese ye kan na wanhwe ya obetene na ne eton asase ma ashawan no kore kan ya amanfo kan yi bi obehwe na krom hofo hia kore kan asase me bi na sembise ne ewom ne se pebi abone somo a ade se ne oman hena a wo ho ana se dikuru a wo ho ana ne na asase ne a otonwa no sankrofo ne ese ye wo bibi kan ene o moka eno kwasanse wontin ko China na akoduru China na wakohwe omunsu ye deda wa si gold wom na ode wakosim na wutu nti adentra wontin ko China nko ye ne sa na Ghana de obeyam ene se mesra meka won se kan se China fo China ni bi ka se ye de adwene menya hare sa se obeba no ye ma akwaya kasa ama waye sa ne ma no a wakasa tie ya na very good. Ye no kwan obafa so obenya kwara ko. Kware Ghana ni ya ni bedi wanim. Na wa kyerɛkyerɛ ba bi okɔ na niema
asha wan make kura bika brofo kura wonte nti nia wo mo pa ne waware gana ni ne wo mpa ne se ansa wa heda e strategy mrofo no dia aware kura dia mutumi en say game te say borbo okay anti be ben taking it so serious say yen ha aware taking it serious o ware wa bikura wa abɔ ne team say o ware mfie mienu nti o ware mfie mienu wi mfie mienu draw say contract asinti aware mentin ware bi meko sa strategy o mu use but one thing na say yen timamufu na o man Ghana for ye hunu ne say wo wade na o de mobi na nipa kro no o de ma no na o se no na o tena o ka say wo se made a na bibi ha o kakra mbaje wate ase na bibi ha because ade na ye o dia na o dia mobi say on se no say a on se no so o se no na asara complain dia o de ma na ire no kosem panse yansesa su ne ban bi ne adwene bi ewo yetim say sika ne ye pe nanso sika ye pen ne sane ye se ye pe no ne ye de be pesika no ye se ye de ma bi se on se no na ono mfa pesika bi maya o ma yeketo bi o kakra bi no de maye na ono agye kese no okay na wafa no waje ha kese ha kese ne ye nti yen mom de ansa na abibi maye be sesa no gese yete nyankopon ase meka se yete nyankopon ase a ne odi amaye no gese yesua se ebe sakremu dia ye bibi anya sa ye hunu the value of it oh okay se nia odi amaye se South Africa mrofo no ko ho no na diamond no na omo de to tayaw omo sesa diamond no a na omo de chinchini kun anoma ogba anoma nti mrofo no ko duru omo hunu se diamond nkrofo de nkrofo yesu ni nim baby a omu diamond wo nti ye de ya brofo yenim ho nti yenye ne sei omu kwa no kwa kokun no man bebre omu de tuo kokun no man bebre begu a wo de diamond ba ko bra no a wa ma no ma ba ko sa eduru baby na mkrofo na aye se no ho asisiye no asisiye unya diamond ba ko akoto amba no ma utin di kumienu bikura obetima to enku abo han nti ensisi mo diamond ba ko anoma ba ko ohun system no enti gese ye hyase e de oduma nkoma abode no esakremu de ye bibi anya sa ye nkoye nim da na ya dwene so ntimi mmuye da because ohun obi a okita gold na ho ayefi na o kire say afam ma de ni o se o ya de bi o buo kokko ina je na mamu biscuit bia ogia o kaze nipa ya de o kaze na ni muye na dwene mu na ho nti mrofo no be fa ye niam no saa o mu hunu se ya dwene mu nhye dan na ho nti kosi se ye be hya se de yen aduma nkoma body no aye bibi no saa no mbe fa ye nti o kare bible na proverbs o se oni hafo o describe nipa no saa nipa onfa duma nkoma body on sakremu mfa nyade on frɛ ne oni hafo o se oni hafo nsanka ne hanam na nsiye nipa nya nipa de a ne boye dene okay nti oya akwadwero na de a wanya no se nka o preserve no no onye o de ma raw nti saa ne tie se nka nya de a nye se ye gold no niama ye de ma raw ye nim ne ye de ye ye dada so ni ya ni ye tuya ne a ye nim kwan be fa so a ye betu no ni ye nim kwan a because ye nim na dodo a esese ye tukoduru ye ma bi mese no nti aman Ghana nye gold nko ho asem nnua ya na o mutwa no novo a ye sizi ye rosul hwe nnua ye twa nso ye nnua nso ye hunu se dua no edimu niam a ebetumi dia ye na niam a ebeye no esombo kese pa ba ye ntumi eti nia me de meka nyina ne se ansa na ye betumi de nsiye aye adwuma no gese ye dwene ye niam pa ye wo na ye ase di ye adwuma mo wanu hwam ene enkomo no ha na ye de opem ne mom meko bi manka bi eno sa ne de na wankokora ankaye wonso wotewo de efiri mu a ebeye de 0598 994 994 0598 994 994 0598 994 994 Sompa studio line na
bowuram na fe yenye won so adwen kire da so udi ne bia ya afrefi apam onu ya Alhaji Umar Isa Nkoranza Alhaji Umar yentio apam da se what mama ni sa akonye apam ninu e wose ye bife ko since independence o man Ghana ne Dr. Kwame Nkrumah ne na ne so ade hunu ne nsan so o man Ghana ba bi e ba pemi man Ghana e di no adru mbre sen kam ni bi ya bi ta wuce di resia ife yo ga Nyankopon e ye mra e de me ya na Adam ya ba sa so aye fi ya na Adam mra ne de ya fantin ken ne ye o man na nkata mra media house o man na nkata mra so masa ni yi e bo abra mo udi ne bia afrefi baba jama ni Nkoranza zungu yentio mi chia mi ami boss as God baba jama ni baba Isa Kido baba otio your friend saying as God waka asami nyina because ansana obi ho be free baby Ghana no na mani na man kwan nti achawan ntintum kompoka ne kwan se o mati achawan oni ehimfuna ana nipa na oton asasema no na kese o nyina akodem o ja se o nipa na man kwan o ye saade no ade nti na yeki achawan kwa enti min kwa dia o mkochi nipa na o to asasema man no nyina akodem na next time o ma mu wo saade mbone no enhye nyansa mo udi ne bia afrefi apam odi time na ya join na network na tie time okay apam dia ni kane o she na tu bonyase mra dia tu bonyase apam obedie de se ni fi ye ko mega ni di mi no ma ko landry se omu kokosi ni fi aboakra etiti traffic esi ena me bisa man no see meka mamu kra udita kum kra to ba ko da onkon na nyina eye nhye no ya hanso de yewe den yakranti na ma omu ye ade no minu mi no yambi to se na okum okra na ko da mu a okum ni ta ebe bi usai nti hono no unti se yefi ka ye de ka bo nita ba Ghana hanu no e de mura ya juma ja o hye e dia to honti what is funa di e wo ko da there be na de ku a wo ku nti hye na tu go na mata de ko si nyina no mata info nta te fo na ton o mai na num nyam adia ma ahoho no nya da ka hye wan ka no wan ni ye so wan na mamu ha ndi wan na mra betima di no inu wan ya dia no na aka keke inu wan na mra betima di no ya ba to na sa sa mo bi ato mo bi atutu bia ni akire nti o man ye ta ni na no ye ka ya ta mra ni na no ya ta mra ba bia ma o she e ti san se ka se ye mra na ye to kwa ye na je wo ha o mo ye yo si ye yo si na etumu a enu no bi ba tu anamombo na wo ba dwo no mo one ham yeah DC chief na ask God because until say the best raw materials yo fi yas and trap person na yes gold and inflation ya ko fa gold shen sa e tu gold na wa bu ni ayam ya yi gold na film na dia ko goldsmith o na goldsmith adana ni na ye gold na di bia ye nkawa akomade ni yi ene obuasi gold mines takwa gold mines preserve gold mines omu nyina wo refinery omu gold yen se omu tu free fo ma na omu de kwa broju omu refinery ye ni gold bars as a key soap awache miru ya ni stamp so a gold bar nti ya de bia ye ne dada then enya sika futuro gold no na ye futuro na ya de nya asem yam ye ni sika futuro nti ya de bia ye ne dada na ye sika pa aba wiase anya ahonya obi a pese na nya sika pesa mbokra no eye me ho nyantem
asuma si wo we misum wo we da ka we misum pesem da ka we ye se misum ye se na hwe se obi ti se chairman wuntumi na wakọ wa wu TV anim na wakọ yi gold bars aguo oso me gold bars ni wo ye galamsey na wo ye wo de sa yi ne kire emra obi anim se one gold bar anko so kra be cost be 20 billion na wo yi gold bars be 20 no wama so abrante na oye galamsey no oso me so me one bar kra na ogusutu okay nti god ne diamond ya assistant ya egusu kra system goes na Ghana na Nkoranza goes with bibiri wa only say ahemfo na nkaza gold na ya chise omo nya otumfo ne gold no unzo chise ya bisina ahemfo bibiri wo Ghana ha omo gold no ya fake ya tomato ya bisina omo atunto ni na di o ya o masem mo chifupo anope yado ase you ask God yo nia me kan wie ne say ye hwe mrofo no ani bra omodi pe gold pa omo wo bibia e chenso a omodi gold ye ndi onim ye ha no plan a omo ye ne say omo pese omo yi adwene friyama bebre so nti gold no omo ashase kra omo be establish company a ombeye jewelries ni yede betoto yensa na a limit yen understanding and our thinking say gold there ni yede yewe ya ane gold ebrosa all electronics mo di bi frankun kura all electronics oh okay o blood kura gold wo skin your gold content wo skin mo nka wuntimi nkasa all the gadgets this phone no nkeka ho computers nyina gold room wow no electronics be anywhere gold in him okay nti so hwe the demand of gold no a senka ye sa risk ni kawa no a attention emma ho sa nti yen no the value of the gold no ye betumi anya gise yen so ye hyase di ye bibi chen ni a ye use no eno ebasa ebema man no so yebetimi dia ye ma aboa afoforo cars ene na we nyina ewo gold issues no on setefo no na gold no niama gold na ewunim se tetefo no omunim ne se on so omode hye bosom mu bosom a gold hye mu ene ne tekasa okay nti gold ye communication gadgets eboa nti sa network waves na mo ye nyina without gold no untimi nya sa communication way no nti wo say etimi sua ne eborum ne ye hyase ne because ne amekan say nya no korekora hwe se anibre pa omode to good ni anibra omode pe good enya somade ne komade nti sa ne mekan kire tie for say sa pepepe ne ese yesu etimi dwene ko akirichiri bro se ne ye dwene no so because apart from asomade ne akomade wo Ghana hen and say de be hye bosom mu ye ni ade foforo bi a ye de good yo as God nyamishira wate shira so anopai aha na ade akye bi adwumadie no ye de o epem ote yewura Eric Bawa chief supo enka ene anase afuom ya doho pa ma hwaye kwabo saa na ashawan ene galanse ho nsensem no eno nso ye hunu ba bia sesei e wo se ye de ye ni hwe pa wonu ma eton sase no wo ma eton wo mafuo no e wo ho na ashawan ne ye hwehwe no 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 kura ye de ne hu ni pa hiamwa wo ye de ne hu se frɛ ba bi ba yere bon na ho sika wo ho pa ni nyina na ye yenya ene ye di animu e de koe ya piano GH ye ho pa Facebook ho oba hobby mo ene onkura nhye papa ya da wase saa na afrefo eba mu nso ye ma mu nyina mo wonu ma eti no wo mo kira adwen wo fie so wantimi amfre bie ye ma mo nso mo anopa Agya Appiah Apam Dada ene me bi tram ma owa ahene e champon me ka sei wo sunwane bono ahenkuro ye one nkwantabisa mo ene de asie systematic press wone so fotachi ene maestro apamfuru nyina da woroma ena yeba ebeboae yede opem na fe anopai yede mid morning edition no atwa so ewa fidie ya so na birthday chenchire bi wo ho a anopai ma memfa mawo enura de na ye honorable Kwame Ampofutwumasi na woda ewura abodwese saada akro na nso na Isis the Blinks mine osu ye bo David Echa FM drive time host
na na woda na fe bra ben phones and accessories na nnede eyo foforo dia na we efiri ebe maestro ho wo de systematic adawroma wo de etoso ye ma woda die pa wanne wudi saadai enne no akadadu na ye de sompa kunafo akyede na eba enti dadu eda baako ewo bosumi du mienu mu enenne enne no nye obia na ye wo no saa nti ye wo saadai a wo ye nhia papa na bosumi we nso ye yedie bosome enti emfa ho ne ye wo fam sesei wo yedie se tie bia ebehia wo enti nya abotre ye ma wo dadie pa system gu so press uhumfuni na toso no a wona edi awoda no me de September bon enementi da midi me gu so di nso na mo wudi a me no nyine na eka bom na yedie eno firi hɔ a na yede wasi na fe yede mid morning edition no ato also e was Sompa fie ye mo mo mfuni ne wo hɔ no madam eche se uhu madam a na wɔkyerɛ de eno no madam Echa Patricia yama happy birthday nyamema wo mama nye dense ni wo kiri wo de na sere ye wo wanimu no o ma entena ho saa eno so ne yegyina na no pɛyi Adea Akye Abia adwumadie no yede wo apem na yede wo pem nyina no na me ka kyerɛ wo pire nye pire mfa sɛ abaye ya hunu wo TV no so no eno ho na ebe maestro dantia ya na no yabu ne wo mo aka chiachia ne pa obetenetene no ona am yehu se yefre bibi Chester Gane mo nye se de ne enim no no owa Patricia anopa ye mo awuda die pa nyame nhira wo mo ene se ukutakuta ye mo saa wa na betimi aso ye mo enye obia enti anopa ma memfa yellow sisi day for corner maw uti ham for job waiting you do thank you money palaba tumuda